Alo, jel se čujemo? Ej, čekaj. Ne taj, rekao sam taj. Kupi mi jedan karačiz, mlijeko, puter, peanut butter, brokoli i jedno pakovanje chicken breast. Kako si, Bona? Nikakva. Bole me leđa, trne mi ruke, ne mogu ni da savijem veš. Sve će biti pogužvano, ali šta ću? Hello? Ma gde si ti? Što te nema? I'm at the gym. I'm leaving in like 5 minutes. Ma vidiš koliko je sati, brzo kući. Okay, I'm coming home right now. Kad dođeš kući, stavi pasulj u frižder. Okay, bye. Operator, give me agent. No, listen to me. I want agent. Ma jebim ti majku. Slušaj ti mene. So it's 2443. 993? No. 443. 2. Yes. Okay, ovako. 442. No, I f***ing said 2443. So you guys give me better deal? Discount? No, sir. You're under contract for $150 a month. Okay, I want for $50. No. Hello? Hi, Teta. Good. Nope, still not married. Okay, I'll let her know that you called. Okay, hoću. Okay, bye. Ko to bio? It's Teta. Šta hoće? I don't know. No, you listen to me, motherfucker. I don't work for you. You work for me. Ajde, molim te, napiši joj nazad. Why can't you? Ne znam ja, morat ćeš ti. Okay, fine. $100. Ne vidim ništa. Čekaj samo malo. Uspremite ovo, što moram ja sve? Nešto se pojavilo ovdje. Ajde vidi. It's a virus. Don't click on it. You're not gonna be a millionaire. Ej, kako se speluje putty? P-R-E-T-T-Y. Kako? I'm like nervous to call them. I know they're gonna say no. Okay, I'll try. Bye. Šta je? Je mogu ići na birthday party kod Radeta? E, nećeš ići. Tu će se deca napiti i drogirat se. No, ne dolazi u obzir. But Miloš is gonna be there. I don't care. On nije moj dete. Imaš ti da ostaneš kući i da čistiš WC. Začepio si šolju i sad voda lije na sve strane. Okej. Ja pretiskao to, a izađe mi ovo. Kako? It's your sausage fingers. I can't help you there. Someone get the phone! Huh? Get the phone! Okay, ne deri se! Hello? Don't ever call again! I call police! Fuck you! Ko to bio? Reklama, jebi tam. Ma šta će ti telefon kad ga ne koristiš? E ljudi, ovaj telefon je garbage! Baci ga! Neću da ga vidim. Sigurno iz Chine. Okay, how is it your phone is the only one that has problems every single time? Treba ti flip phone i čao. Spustite telefone i idi igrajte se napolje. Kako je ovo druženje kad niko ni s kim priča? Mrš napolje. Keep posted on upcoming videos by subscribing to my channel down here. Follow me on Snapchat and Instagram at surgeon_general. And Facebook and Twitter at surgeon general.